Upulele tu motato ni tayao. Whatever you do now, the end is coming. Whatever you do now, the end is surely coming. La maka ko mea fai te mirene. Ya iloa ya ilaso umai. The end is coming. Whether it's you dying or whether the return of the Lord or the rapture happen, we need to be certain that the end is coming. What will last into eternity shall be the very thing that we should put our focus on and concentrate it on. Awa ke o kiloa, bile ai ma se meo ka ko me fai le lo lang ye ko ya ngai le lang. The end is coming. Please turn to your neighbor and his neighbor. The end is coming. Some of us have already made plans for the next 10 years, but they forget to know and to remember that if it happens, that the end will happen in the next 5 minutes, all of those plans will come to an end. The corruption of the human race and the need for everybody to return to God. You know, I was watching Bishop Murray being stabbed by a person in the church. This is inside the church, next to the pulpit. E taumayai wa matua ile ko e ke a kangaka ile. Tua ile matua ile ai mase me ko popole el tangata. They have gone too far. No matter what you believe in, the Bible tells us that the end of all things is coming to an end. And God cannot put up with the mess that mankind is creating. Ya eloa, ole ala wala mea ngai fai. Ole avole mea na te fa avela u fa mamafa. E ye le aso umma me umma le lo langi le. Wa umma na tu umma ta manga ele tua mea, and I know that the day will come when you will wake up in the morning, all that you have spent all your life trying to achieve is completely gone and useless. The one thing that will last into eternity is what you are doing for the purpose of the kingdom. Kenese ona mtau pe tolu fai upo ono el fitu. Ona wa ia tu le fa fine le la au le le pe ai ba wa matanga fi mai. Le la au fo ia o ngai ma le poto. Ona tango ile o ia na fua na ai na ia avatu fo ila na tane fa atasi mai ia na ai fo o ia ona pupula ile o la ua mata. Wa lai loa wale la va ila ua ona la fatua ile o la wale mati wa fai mo la ua titi la soleana pa u wailu lo tangata na Mataio ona created le mele rebelliousness in the world. Mankind rebelled against God, and as we saw, God put them on the east of the garden. Tu ulo ia ma angelu nga esa se singo ko sau tono le mamalu le tu. Pai upo lusu malfa. We are turia tu lava ya atamu. We are to fia fo ke rupe no nofo ile tu sa el fatu anga e. So mankind began the eastward movement, the moving towards the east. Cain left the presence of the Lord and he settled on the land of Nod, east of Eden.
Mai le taimi na pa u o le tangata, na a matai le moving away of people from God. The word east in the book of Genesis means the continual moving of people away from God. So le taimi ana nga sala i tangata, na ho le tu se sae, na a matai lo ona continue le o ese tangata, because the word east means moving away from God. So ole movement lea kangaka wa o ese mai lea tua. It continues from Genesis 3 by Genesis 6. E o ato le mata upa e ono tu sa Kenese whawafonga o il tala lea tua mai lea tua. I am fed up with mankind. Sa ular Kenese e ono whai upa e tolu ia. E le whaavavau o na whinau lo wanganga matangata. Ona whetalaia ne leo le alii. E le whavavau ona whina ua wanganga matangata. A wau na matangata i lato. E le itoe mawhai e le atua na toe te tali lona ono sai a mio tangata. So you will notice that after the fall of man in Genesis chapter 3, man began to move away from God. And by Genesis 4, man continued to move away from God. And by Genesis chapter 6, the Lord God said, Ele koe whavamauna fi naulo wanganga matangata. So notice this. E iai le pili oka wa umanga tūmata manga ele atu e umailo no no sai. Amen. Vai upai lima le mata upai ono ia. O sila fia le li iwa le angatele lava tangata le lalang. O manatu uma ua mafawfau i fuai o la tau loto. Ona le anga ia yaso umalava. When people continue to move away from God, fa fonga me mele tupu tangata. O mea uma mafawfau ngaka, ele koe la vea le akua. O le mamawa le alu tangata ma le atua, o le koe la vea foi ngā le atua, ngā le paua mele e mafawfau iei, nā mele a ngā le mafawfau iei. Fa fonga mai le ka le sia, ua leva na fi nau le nganga o le atua, maisi tangata. Awa fonga la tō tala tispai mai, e le wha vavau o na fi nau lo wanganga ma tangata ola. O isi laka ngaka, ua leva nga fi ngau le nganga o le atua ma oe. Amen. Amen, church. Ua leva nga fi ngau le nganga o le atua ma isi tangata. Makwa over fi nga wole atua ma le nganga le atua ma kanga le o ngilo. A o kanga ka fo ila le ngo fo ko ngole loku. Wale va na fi na ule nganga le atua ma la su. Ata lo foi la nipa. Ele fa va una fi na ule nganga le atua ma tanga taola. The Spirit of God has been striving with many people. God observed the extent of human wickedness on earth. Everything they thought was and imagined was evil. The reason why it was evil, because they have gone too far away from God. If you're too far away from God, if I can't go my phone email lang. Ay mama sa malakua. Ikile ko ma phone email lang inga umeale lalo lang. Amen, church. Pari ulau ni pa mama la wadu malakua. Ia wa ele ko ma phone email lang. Ngale pawa mela imagine ka ko nga mela nga. Avanga mai ele fa vavau.
Nge kia uka ko pepesi le alofa tu no le tu afonga mai ele fa vavau. Ngal pa wal me fa vavau ole ola e fa vavau. Ele fa vavau na fi na ule nganga pa i ole tua tangata. Kenese on vai patolu. God said, my spirit will not strive with man. Or let's see translation, my will not put up with a human for such a long time. In the future, their lifespan will not be more than 120 years. Mai le kua. Ele koe whawawawunga fi ngaulo wanganga ma se tangata. Instead ole koe o le olanga o le tangata o le ola tangata le iwa se lau kausanga ele koe o vaku mar se lau lo fulu. That's what the word of God says. If you go back to chapter 5 ile mata upe lima tu se Kenese ele yo mal mata upe ono pa fonga mai se lau ko se fulu tausanga o akamu e fa ngaulo na tari se lau ko se fulu kausanga ai fa nau setu. O na toi ola leo atamu le si varu se lau kausanga. O kausanga ngola ya kamu e iwa se lau kou se furu. Ka fia ola ngi nga kausanga va pea nga. Amen. I never met this way. Ele koe hau i kausanga ngar se lau lo furu ma en will be no more than 120 years. Ya walu lau walu kuko volele. Who is the oldest person living now on earth? Ole lo matua no for Spain. 116 years old. She's still alive. Amen. Ole kai milangai. By 90 were a bedridden. Some people are bedridden at 70. And most people, if you turn 100, there will be a big celebration because it's unusual for anybody to reach that age. Alela ka fai kau aku, o le fai upu la vanga kasi. Wa mafunga le o se maku o se sili kai miningai. Onga fa mai le ko wa le ko fi ngau mangi kangaka. Ele ma fai nga fi ngau le ngango le tua ma se tangata. Ava fonga mai. O ke le lope va fena talia le tu le me o fi nga o le nganga le tu mo kanga kaola. Au ke le o kanga ka ye ma kwa leva nga fi nga o le tu ma oe. Leva na fi nga o lo na nganga ma oe. Wala man fi na ule nganga le tua mai si tangata mai le tua ele ko e fa vavau fi ngaulo wanganga. While I was preparing for this message, no ask out ya tau le tua o ani me o e fi na wa ya tau lo wanganga pa ia te tau ona fa le. Adi urau nepa ma vai nepa. Ele koe whaapapau fi ngau le ngango le atua matangata. Awanga la tau Kenese ono fai upe ono ia. O sala mo fo ile li ina o fai ia tangata la langi ma o ti nga ai lona fina ngalo. O fai tau le fai upe le o sala mo le atua inga o fai kako. We're supposed to be a blessing to God. And now God says, wa usala mo wanga o fai oe. Kala kala to ona fai sa mo wa hita ya wo o kai mi wo ka kaunga fa mo I ka ko mea. There are many people who are pretending in church. Va mai kala to wo kai mi kong fa mo ka ko me ko ngol fa. I tell you, pretension
and pretending that everything is all right when things are not all right, you will be caught. And please understand, ele finga ule nganga ole ku makako mele nganga. Ai hita ul kalanga to, mai to. It's time now kong fa mo ikako me. Kele yo le au, ole kele yo mea, o mea fo ie pretend. Mai le tua, po salamo o fan kangaka. And it broke his heart. La vesili, ele iloa ele akua e ongo kupu meia. Inga iloa ele akua e ongo kupu meia. But what tu sia meia to tono el tu spaia. Ia kako iloa ai, waka kaunga fa mo i kako meile roku. There's so much pretension. People are pretending that things are all right when you know that you know it's not all right. The way you're living your life is not good. The Spirit of the Lord is grieving. Wale mga fi ngau le ngango le atua maisi kangaka. Ai ke papeha o ele mafainga pa ile kua ya ke oi e ia ile aso e umai. There is a cut-off period. Ele ko fi ngau ile nganga le tu masaka ngaka ola. Ika komea. So much pretension. You think that things are all right when things are not all right. O like grieve le nganga o le atua. Fa upa fitu wa fangala to le cut off period la ia fa mai ya. Ona fetala yane leo le li. O te soloi e se ina il fonga ele tangata na o faia. O tangata mamanu vai fa. Ma me fetolofi a to mamanu felelei. A wa o salamo ina o faia ila to. Ola wa le interpretation le mele it broke his heart. O lau interpretation, wa ki ngā le loto le atua. Ki ngā le loko le atua. Kele o tangata ua levanga fi ngau lona nganga matatou. Ngā fo ike ngofo mai anga ke lo ua levanga fi ngau le nganga le atua malau sua. Ai ke fa pea o se tangata ola le ke rua fi ngau You think that this is a human being striving with another human being. This is not. This is the Holy Spirit of God. He is God himself. I'm going to wipe. I'm going to wipe every human being out. Everything that breathes. God saw the earth had become so corrupt and filled with violence. Sila mai le kua, ole makua I corrupto ngai mea fai. Mai to o kaunga fa mo I kako mea, fa mo I kako me loku. Kaunga fa mo I mai lo wolanga, fa mo I kako me kongo le falsa. Verse 12, God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was so corrupt. Or kilo nga le akua nga kaim, e ai matsesi fe ololo. Le anga umba. Vai po su tolu fa mulmole ia. Wa fetala yatu le atua ya noa, bo o mai o luma, le unga o tangata uma, a wa tumula langi le sawa ona o ila tou fa auta foi, o ulava, o te fa umatia ila tou, a toa malalangi. Amen. While I'm preaching this sermon, this is also including me. I have to do a lot of checking on the things
o mea la ua levanga mangu ai le fina ngalo le nganga pa io le atua e lo ua langa. Ya la ke alu alu ki nganga le nganga pa io le atua la ke alu alu a pe ya la okay. A la unga tu fo ya ni ta a la mula mu ma ya pu pe ya nga ke le pole le mele. There is a cut-off period. There is a cut-off period. A ele oki mo o le alu le sikianga. A le sikianga o le kaimel fa masinonga. There is a cut-off period. Ele Mataio po lusu mal fatu sia Mataio. Na fatu se tusa ye Yesu. Ona po noa ma ona po le teimi lea tana noa Yesu na Mataio po lusu fa. A mole fai Mataio po lusu fa fai po tolu fitu ia. Ai pe tai ona po noa. E fa pe fo e pe a saule atari o tangata. Va mai le tala Yesu va mai e fa pe ona po noa. Va pe na le aso ia fio mai ai le ali o Yesu Kristo. O la fesiri la o la mea o na tutupu yo na po noa e le fatu se tusa ia Yesu ia le vai teimi le tala noa mai Yesu ia tatou fai upo lima. Awa e to tele o mai lo ingoa, ua fa pe ane. O au nei o Kristo, la tau te fa se ina foi tangata e to tele. Number one is deception. Ole deception, ole si documenting o matamata. Ole tangata fa mai wa sau tangata le ole meuli mai o le manatua po kana somewhere in Africa. He told the people that he was Jesus. Ya vai o le morkanga ka o follow ai. Yo, ke le fa ale mau au fa se la fa se kai mingai o me ngai le ngi me fo ale va mai Yesu fa pe o na po no pai u posul mal tati ia E tu mai foi perfetta pelo e to tele. La tau te fa se foi tangata e to tele. o le si sign o time o na po no le tala no Yesu o me ne o perfetta pe pelo la to te fa tu ua e kale si pe pelo yo o e kale si pe pelo la ia o le o na fatu ina e perfetta pe pelo lo tu mamona o le mole maua Jehova Islam Buddha the Church of Scientology ya malanga o se mo lo pe pelo. Amen. Ele se mea fo ngile mea nga o le mea whatever fa mai Yesu fa pe o na pona e o mai te mine nei le o tatu tiro nei le ango tangata, but the question is what are we doing about it? Pa po ono le fitu violence. E whaalonga o tau taua matala o taua. I o tau nei tau atu vale. A wai ao ona tau nuo nei mea uma, ai le i o ngata anga. Violence at the highest level. Ma kau kia i koe ngā mea ka kele i whaalonga mo iai. Le mene o le vani, e o whaalai ka ngaka loloku. Ka ngaka e loloku wa, pasi e lesi la ngā wā. Amen. Ta wā peo, ese ta malo fasia wā, i tono tato e kale sia wha whonga mai. E le angal nā mea na fi mai le vale, me le ana mea nā. O ele tvi fasila wa va au koe fai. Ia e loa lai o ongo le nganga o le atua lau mea lai fai. Amen? O e fo na fine te no fon fasila to lua. Ia e loa le o ono le nganga o le atua lau mea lai fai. Ale mea lai la ngai, o le fai ala mata mata ita miti. Not good. Papa na fo ista mai tia e. Fa tu lon ta mai fa la mai la mo. E fa tu e ona matua e o so mai e. Pa fa mai. Ola o ono le nganga o le atua ya o e mau me ngai fa. E fa pena fo ista ngata e la to mata fa yo I tono le kale sia. Ala e ka alo a e fia sa e le fia sa fo ile sa. La o ono ale nganga le tu e la me la fa.
Number 9, persecution of the Christian, hated by the people of the world. Kay mingay at a whole new level. The persecution against the Christians. Kaukian mela wo yai. By upasifulu, many will turn away from the faith. Le ango kakailo koyong yuroku. Rango ngofo fale. Ia po koe foi failing pia male. Kaal kalap. Ko kele kanga kasalo loku kole koyong yuroku. O isi tangata sa umia tofi maurulunga I tonu e kalesia ia la ngofo kongo papuma maingu pia ai mo ele se mea fole mela o to tele tangata o ese mai ele fa tua fa posul malua amol mole fa tau mo fa posul malua ngai manga ia E mali li foi loto tangata e totele. Ona ua tupu tele o le ami o le anga. ya wa tupu tele le ambele anga fa fonga mai la mela no fa tu fa mai to fa mo ika komea kele o kangaka o e loloku ha e o le loku kai o le loku la fia ale ha mi o le anga ia yo ava mai olisi mele ta mai fa mai wa ma lili le lo fa tangata. Let me tell you my experience. There are times when I don't feel like coming to church. There are times when I feel I'm out of place. Is there anybody like me? Ola waula experience ya ta we na e se ta o tale o tatalo se ka fiu ka kalo e sale la ngona alo huli de pe I rather go play golf e se sta ngata la ngona fa pena pe wa al pe pelo la o coffee se avanga mai anytime o mai le langunga lea pe wa maalili le lofa. Go back to your prayer closet. Angal meanga o le langunga tangata o le mea voila manga or ki apolo ia ave ese le mea le fatu landa to toro le atua to tono lo loto. Go back ke le fa langolango your feelings. E ke believe le upo le atua. Ao malangona va pena you don't depend on your feelings. You stand on the word of God. Angala le mele le fa matu spaia. Wa ko kele kanka wa ma lili la to rofa. Ai vai la isi kanka e ke lo le ya yo maka wa le va ma lili lo lofa. Da lo fa la ne pa me ne pa se va nge o maka so kilo ki ai. Wa ele ko excited ni la unga fa ki ha wa ele ko fi ko fa longo ki me fa penga na el pawal me na lo fi sa wa loto e ko pe ia o me se mako wol fale mako ai e usu fa u mai e alu fa u fale Faaaliga e tolu fai po sulima suma le ono le kale sia le o tato ia le piliota le kale sia i lau tukaia ma le kale sia ma lilio la korofa ma kongo le fa mai to fa mo mai ka ko mea langa yo lo tato ko nga mea le wa pe fo le wa lukuom ya wa le ia ma se mea ku so le mea le o le me venga le o nga finga kanga Fai ka vai pisi a venga lo sau le loku kai ao a kau loku le via pisi a venga lo sau le loku le via o ma lili lo fa o e to lo fai le che le fa va una fina o le nganga o le tua matanga tola lua la fai ta inga ia le wa uma na tu sia le afianga pa le tua o me wa uma na tutupu a le sila mea le la ka ke fa kali ai number 1 the flood. Everything during that time, was killed and was wiped out.
Mea uma e lei kukongo le va. Manu makangaka e lei o mai kongo le va o tangata na matua wipe tu ma ese la to. Whataita inga mo mua le na ai na mafua whafonga mai. Mai le atua, God said, my spirit will not strive. Mai ele wha vavau na fi naulo wa nganga matangata. So le whataita inga mo mua. Ele I koe fi ngau le nganga le atua matangata. So the Lord God wiped them all out. O le mene tupu e matau tia wha mai. Waka kalai umai le atua mo pupungi ole. O vai o le langi ma vai o le lalolangi. Wa punga mai vai le lalolangi, punga mai ma vai le langi. O le mafau fau kangaka e maununga le maunga e sola i ai. Le ai se maunga maunga e le I lilo fia e le vai. Fi ngau la le atua matangata. Anga iai le cut off period. The flood came, that was the end. O le whataita inga no lua. So toma makomoro. Kenese surma le iva. Vai upo sur lima. Ele vai upo lua surma le fa. Pa mole vai feitau mai. Pa fonga mai. Pa taita inga lona lua lea le mena tupu. Ile alofa le atua na tu mai pele avanoa. Ma le cut off period. Le mena ngata ai le ono sai o le atua. Ua malama el tai ao. Ona nanati leo a ngelu ya lota. O lo whape atu. Natula ia. Ave la wa va mo wa fine to olua o lo I nei na nei malaya o le sala le ai o fatu tua o ia no sta ngofile o ia tangata I lona lima ma le lima ola na va ma lima ona fine to olua ina ua lo faina o ia le li wala ta ia tu fo ia te ia ma tu watu ia te ia tu le ai wa ta ina ila to ila o tua ona fa pe tu le o ia ina sola ia e te ola ai aua e te pai tua aua fo ia te tu I se me o le fanua lo ngatasi ai sola lava I le maunga ina ne imalaya oe ona tali mai le lota ia te ila ua leli ie awalava Ya va tai mala maka ko tala le no maka ko ki ale sikeli siango le mala mai se va ngapa fa pe ke sau solo ko salemi ya ele fe ka wala ya le ala ka ko mai mala mal tala le ama fonga mala le me tupu kanga ka umaya wa fiu le nganga le tu ai ono sai va fonga mai let me repeat myself. Tangata umaya na fina ule nganga ole atua matangata na ele ai masekangaka ngaola. Kele tangata la pe ole atua alofa I e atua ole atua alofa ai le cut off period. Halleluiah Lord. Pai upa lusu malima fa mole ia. ma ia fa umatia o ia lava ai ma le fanua la watasi uma ma ila to uma sa mau ia ai a to ma mena tutupu le ele I want you to look at the verse. Now here's the English translation says. He utterly destroyed them along with the other cities and villages of the plain. Elenga so koma makomolo nga wiped out. Maisi lava henga ye fa lata mai ai. O te vai atu foi ate oi. Maisi foi kangaka ye ke fa la kalaka ai. Ia po ai umani tangata fa lata ya so koma komolo, they were all wiped out, utterly destroyed. Pa fonga mai awangi fi ngau le nganga le atu mal tangata. Nai te ilo. E ai va enga lo langa o le vanga fi ngau ile nganga le atu mal usunga. God utterly destroyed Sodom and Gomorrah and other nearby villages and cities, wiping out the people and every bit of vegetation. Ao mea ia na tusia, e whai mawha manatu ia tātou, mea ia na tutupu ona ole o ese o tangata, ma le o ongo le nganga pa I o le atua.
Ale melo na tolu la le la tupu. The judgment is coming. The great white throne is the end of grace. The judgment. E alu le sitianga. I te tono le pili ota le fitu tausanga. E iai isi kangaka koe whao la ingai le grace o le atua. O te tali tono foi after the reign of King Jesus in Jerusalem for 1,000 years. Sai ki Apollo mo lea whetausanga auma koe release mai. O kei lo foi e iei foi le pili oka lea e iei le grace o le atua. Then the judgment day will be the cut-off period. There will be no more grace but judgment. A kongo le whape, so e ki alu alu sa mo e sau mau la hunga whape pe. Whawhewhe mai mako. E o kere o whawhewhe o heo le kau o ki a o le mo fi ngau le ngango le tua makako. Nana me siri awe. O le tau ati a oe pe ke iwa e alu whawhose ia. Le ma fi ngau le ngango le tua mau ma whawhaunga. O me ke ia te ia, o me ke le fia usika iai. O me nga whaku le tua e whai e leo whaia. A la ke alu alu a, la fi ngau le ngango le tua ma tatou. Lua korinito e lima fai upas furu ia. A wata tau te tū malawa I lumara nofo whamsino Keriso e te tau ai. Ina ia tai tasi matalitali I mea na whaia I le tino. O pei o mea na whaia, pele lei, pele anga. Tatou te lau, lau tutu. Luma ole, no for a famasi. Mata uta. O mea uma na tato faia pelelei pelea pesa e fa maoni pesa e fata le au soe tata. Everybody will stand before God. The judgment that is coming, at least le wa mai le warning mangu le yo mai. Ole fata ita inga le na mai le lolo maso toma mokomolo. O examples na ya tato e warn mai ai tato. Halleluiah Lord. E ia le aso tato te tu wa ilumo le no Faaaliga le fama sinonga. Ka kofo ia fi nga wo le ma fi nga le nganga le tu ma lau sunga. Wo te tau na faisa u fofuanga. Faaaliga e lua sefulu fai upa suma le lima ia. Ai se tasi wai loa wale tu sia I le tusi o le ola. Ua lafo aina lea I le pafi. Ai se tasi e le o tu sia lona ingoa le tusi o le ola e tongi I te tonu le pafi. So se kangaka I kusia lona ingoa le tusi o le ola. Le winga le mea o le tusi o le ola. Tangata e tatauna e talia Yesu nga kusi ai leo lo wingo le tusi le ola. E le o lo sau le lotu e whapena na tusi ai lo wingo le tusi le ola. E le ai o lo tu lunga ma e tautino. Yesu ke wiso oe lo wali ma lo whaola o te ofo I natu lo o langa ma oe sui la ia le oe ma e alu le ali e leo le loku e whaola I ngai kakou. E le kusi ai lo wingo onga o le loku e ke loku ai. Ale la fa matus pa ia o kangaka ile mawolo na ingoa fa mai a o le aso le o na fofola le o tusi o fola kusi o le ola la kusi ingo kangaka ko i fofola malisi tusi ai o me ala fa o le la fa matus pa ia a mawolo ingo lu nga su ela ngeru lo pati siosi so ele o le mawolo ingo I lo siosi a su e ku le mawolo ingo. O le tala la tusi pa ia, o feke alu iai, o le pafi, pa fonga mai, o le kaimi o kaunga ku ul mele o le kau whaabalea.
I ko inga fai fi au ho ie. E fai le lotu le maliua, e fai le talo le tu ai. Ya e sauni mai se no fanga, e ke le pule me o, ye kangaka e pule le hua. Anga le kusi kuspaia. So ia le pepe lo kangaka. It's out tala to, fa mo e meka ko mea. Anga le fa mal kuspaia. Ele kusia lo ngor kusia ola ele mafengo ko kakalo se fai au kakalo lo fa va va oki la ke onga la ke oki la ke ka ke le alu se lo avonga mo o to lo fa avonga mai lunga le internet. Do you ever think you're going to make it by allowing the pastor to pray for you when you die? There's no place for you according to the word of God. O le sila me wa wafoi. O le tala noa mai o. O skama fo ile o fo ile ngo fola. O ile ngo. Isu a fola. O la mai o ko uma yo fa finge ma fa ke ko ke o ma se o ka ba ma kwa ke ele la lolangi. Ku se ke ele la lolangi fa mai that's too harsh. No, it's not too harsh. No, it's not too harsh. That's the truth. That's the truth. Le ai se tangata e tūru mo le atua, e ke ele mele fa mai la fianga pa le atua. If the word of God says that's wrong, then that's wrong. If the word of God says that will lead to hell, that will lead to hell. Ele ka kainga fi ngau se kangaka ma le nganga o le atua. Oi vai le fa yakul launga ya ke oia e fadi. Pa vonga mai. Ya ilo ele fi ngau le nganga o le atua ma oi. O kai mo kong fa mo ye ka kong me kong el farsa. Asia. Ka ko uma including me. We are all accountable to God. Hallelujah Lord. Ele suia le afionga pa ya le akua. Afa Marcus pa yo nga oil. O le ansala o nga oil. O le mulilo mal fa ka ngol. Me anga e ka me le afionga pa ya le akua me anga. O ele te alo ilo wolanga. Ele fi nga le anga le tua mo. Halleluia Lord. Avant mai o tol Mataio e fitu fai o palusu tasi lusu tolu. Le sa watul malo langi la to umo e fai mai ate au. Le li ie. Yes. Na ole na te fai al fina ngalo lo ta ma o le langi. Mai. Ele sao le langi kanga nga upu ai o mai. Ngal tangata na te fai al fina ngalo le tua. E ke le sao le langi ya upu ya nga fai mai nga kawai ma upu le me se me fai ya. Ngal kanga kai fai al fina ngalo le tua. Amen. Mataio fitu vai upasuma tolu fa maya. Enter the narrow gate. The road is difficult. Only few people will go through it. Why? Because the road is filled with sacrifices. Ole alu le ola fa vau. E fa ngo fia ngo ikanga kalanga e kele mo o me lui kauma, kele mo sacrifices e fa ye ka ko. Ole si sacrifice because healing manga ia I. Ole ko ole menga o logo ongo le menga ke manga e fai. Inga ia malia le loko le nganga pa I ole atua. Awai le si soka ko e fi ngau male nganga ole atua pe a ole kai me sa o ile nganga ole atua. Te lo e tie le o si me o levana. Pai mai ile nganga ole atua tato ale fai ia. Awani fi nau le nganga le atu mal tangata. Isaiah ono suma tolu fa pasfulu, but they rebel against him and grieve his Holy Spirit. So he became their enemy and fought against them. Fi ngau le nganga fi ngau ngi kanga kai le nganga le atu. Luka lu suma fa pasuma le iva fa mai. The Holy Spirit is the promise of the Father. The Holy Spirit is God. He is a person, he is the third person of the Godhead. He did not come to content with man. Ele sa ule nganga pa I ole tua e fi ngau makangaka. Ole nganga pa I ole tua na sa we fa pena o na fa ofu o ele mana. Ele sa ule nganga pa I e fi ngau maoe. He did not come to content with man.
Yohane sulma leon fai pa sulma tolu. He came to lead us all into all the truth. The Holy Spirit came to comfort us, lead us, counsel us, direct us, and help us. Ele fia mai le nganga le tu e fi ngau makako. Le nganga le tu na fia mai. Mai le nganga pa le tu muli mai. Ya na e muli lo le. But you know le tele o taimi. Ala sau le nganga pa le tu e faila na ngaluenga ya tato. Ala ki fi ngau ye. Afatu le nganga pa le tu e ki turn left, ala ki turn right. Afatu le nganga pa le tu e ki turn right, I turn left. Afatu le nganga pa le tu e ku mela I fai ya. Afatu le nganga pa le tu e awakelo ko kike ala fai ya lo te. La fai ya lo kike ala fi ngau wala nganga le tu mo. Ele fa va un fina u le nganga le tu mo kako. Ele fa va un fina u le nganga le tu mo kako. O ke lo to o mene na tu sia le fiong pa ele tu e fai malata pa la pata inga ya tato. The warnings to us. If that happens to the people during the flood, they were all wiped out. It means e ai le cut-off period ngata ile fi na o le nganga o le tu matangata. If Sodom and Gomorrah was completely wiped out, there is a cut-off period. Let me tell you that the judgment that is coming, there is going to be a cut-off period. The time will come when there will be no more chance. That's the two like Mataio. Awe tu la I fon ni Mataio. Ona wa ulena na mai el fea. La men fai no. To tuli fai la lo mo fai le tu fa mole. Umani meo e manua ia cha. Afo ini meo fi na wale ia te oi. Mole fa mangalo. Fa malama mai ia cha umeye te feta lai mai ai. O ano fai le tu. Pole ase fe au mole kale sia ni esa. Ave mai le nganga le tu e tau. Tau le kale sia o tau. Ele fa vavau no fi na matangata. Ona la ole kale sia Yesu. A ole tai ole kale sia ole nganga pa ia ole tu. O matou na fai fi au ele vea ima. Mo assistant pastors. Pastor is the Holy Spirit. So le pule malona fina ngalo fa sino mo le lotu e pule ale nganga pa ia ole atu. Amato assistants. Ma ko le kamo mo e fa mai ile nganga ole atu e fa. Because o ia le senior pastor
au mātou assistant pastors. Mai la le atua e tau o te ate, ko kele tangata, o lewa na whinau le nganga o le atua, ma oe. Tēnena e te e mea lai whai atu le nganga o le atua i ate oe whai. The good news is, o lae o ono le atua a le iai space. Grace is still available. Nai te loa le leia le mea nai te iai. Ma tai oe lo mawhau. Ai tuu le mea lai mana o ile anganga pa o le atua. Tai oe o ulangona, o me whetaui ma lo ulangona. O me whetaui ma oe. Alai o ono a le anganga pa o le atua. I mea na e mana o na ia e whai langa. O e le na e tū ma i lo wola atua. Ma e whai atu pula o i e su lo wola. O la lai expecte le anganga pa o le atua. O la na pule le ia te oe. Tau le atua e mana o e whapena ona tai tato. Panga leo le tele o tangata e te whinau. Instead of yielding your life to the leading of the Holy Spirit, e whinau le nganga o le atua. Tu leva no le te. Ia oi le tua nganga o ia ngai ke lo le me nai. Te lo me nai fina o ile tua ia te oi. Fiu le tua tau. Fiu le nganga o le tua e whaia e te alua. E le whaavavau na whinau lo na nganga ma tangata ola. Our most desperate need is the Holy Spirit. Because he's the leader of the church. Si o ele mai le tua mai fai sau e tala le tua ni tai au. Like I did, o mana fai lau au tala le tua. No fai le tua fa mole fa sino mai e tau. Me umala o ai lona fina ngalo e lo wa u holang. Fa mangalo au. Awe te loto malo, awe te wha malo. It's time to yield our hearts to the leading of the Holy Spirit. Ana le wha wawau na whi naulonga nganga matato.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ia mea te iloa wa. Whai atu lea nganga pa i o lea tu e atu e te tauona sui. Mea nai mana o lea nganga pa i o lea tu e atu e tauna whai. Why don't you say something to the Lord? And if you don't, well, it's up to you. Ai le whaavavau na whiinau lea nganga o lea tua ma le tangata. Surrender. I surrender. Jesus. Jesus. I am surrounded by peace, realizing you're all that I need. I come to you, Holy God, placing my shame at the foot of your cross. I don't wanna be the same. Lord, I'm crying out your name. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amol mole tama.
Mea lava le ieo. Mea mato o langa. A mea lo fa pēnao na. E whinau ai mai mātou. Ono se ma whaale. Ale mātou le kea, ma le mātou le popole. A mole wha māngalo lau e kāle sia i o tau. Rau ia te oe so soani mai. Wha mole tama. We shall never be a te whinau I tangata. Your Holy Spirit. We want to have relationship with you. We want to love you. We want to have a wonderful relationship with you. Far away, Lord God, we shall never be a church if I be now the fee now we lo ngat. End our lives to you, Jesus. I don't want to put words in your mouth. You know what you need to say to the Lord. You need to tell the Lord what the things that you have mea nai te sila fia oi lo wolang. Father, we thank you, Jesus. Please have mercy on us. Help us, Lord God. Let this church be a church where you shall never strive with us. We need you, we love you, we need you in the church. We appreciate you, we acknowledge desperate need for you, dear Holy Spirit. Mole ang pa iya. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender. All that I am, all that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. All the glory and honor belongs to you, Jesus. We give you back all the glory and honor. May the name of Jesus be glorified. May the glorious name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ave sa tau lang pati mo le anganga pa iolet. Bless you. We thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus.
God's people will shout.